Alright, good evening. Karibu kaire kire mubango jwang kathi ya nopeo tukimurika siasa na mwerekeraji wa siasa ningi manto yeye gukiria mugongo tukipanda ngazi pamoja. Onbito wakabu mudharimi turi na Honorable Kinoti Omwenda. Karibu sana. Good evening, ni bwega nontu bwa kwija inyambire mutegeri wetu ni bwega nontu bwa kuthura nyomba ya nteto ugitwethia irairi na igweta kathetune ka Meru twi live kiri mitandao ya Kinandi at Meru TV Kenya gutungatira moko emwe ningi kuruta mashokyo jaku ningi comment yeku yegie mbuburano ya gisiasa. Karibu sana Wakinoti. Thank you. Wamwenda pole. Thank you so much Bwana Kabwe. Na mbele ya moti mpambe mbuge thank you nyaki Meru TV ontobwa kwenda Mumeru ethera ije imbie kuendelea nthiguru yetu na gutwejaga opportunities jaiji. Asante sana. Karibu sana. Ground inasemaje? Ground naranda umera rina no one time na jau jange kwe ground eriuga jakaibanga. Eriuga ukethera we mutongerio muwe no peu ukethera ugwe ukunyanyasa Kenya bare moinya kuona bya kuria no peu ukethera ugubaitithiria school fees bare mukuthomithia no peu ukethera barabara utabathondekera na miaka ena itite kuthira no peu aobo kaitu Na unataka power. na power nayo ni muhimu. Unataka power Teresha power abo west kabisa. Gitikia MCA no ndukwenda power. Mbere ma ote muntu chiara wakienda power anda ategire ndona ntiguru yetu kendo thithe even the slightest change ilazima withira wena political power behind ogwe onto ukeja gutega generation yetu thaichi gutenda generation ingi iriga kuthina ura generation yetu ikuthina thaichi twachiumirie twathoma tukaira 5 rukiri tugeta irachina tukamama thasta chio tuko twiri there is a better tomorrow na twiri education is the key lakini thai kithomo kiejo kite rubungoro buru twigerio chwa rubungoro maisha ene tutiurona onto ibathukire economy generation yetu ina thina na thina iji na chio tuguchiariria twitaga inya achiari betu rira bagutetio utongeria bo baiteta kuhusu barabara onde Kinoti Omwenda na generation ekwa thina yetu te barabara thina yetu injoblessness unemployment na tuthomete unemployment no ireto in bad economy jau ijo ndategire ndono tukwelewa ndauga ntonye kieni ne siasa kenda inya ntetera ndugetu tunenkerwa power tuthithia nthiguru utukuga ne tukwendekara Na kuria siasa bakuga njira imwe ya kwa vijana employment ni kubarea ba nguns. Ikawaida nthiguru igita leo nthethini no ugukara onto wethera kwina so many young people by idle by hopeless so musiasa rire abetera chiringi igana kenda bagera iga muntu akona iga leo thimono lakini thina eja atiri igita rire musiasa ore agatiga kuitaji ngunzi ile na uye igita leo ndawetiwe ngunza mbeja na ngerekano na le kurari na muchemanio fulani jorare amutindwa ngunzi bothurano bainge mono beja kurigiria muchemanio jora jutega karike bakothurano bagenda barigiria muchemanio o wale ngunzi bare kwibonanire bamenya no tuthithie ikundi ba form ikundi au ange next nandi inya utechwaga baibonde ugachwaga mutongerio gikundi kia ngunzi ukamwira ore kwenda gukara thina nandi eja igita riu ria siasa ria athira kana musiasa ukubenda athiria ngugire akwenda aitwa antu baria no mwanka baria na ibathithire ikundi au ne wambairia kuona bamami beto tuko baumete thoko bakiunwa nkingo atana bao tuko baumete kwendia miratho kone ukethera mtu na mtangiro tumindo atunyo ngiri chiawe ijiri tinya mbecha inene tubecha kidogo tu asiasa bao kuona baireta ngunism Kenya
bakathukia Kenya ikareja iti. Okay, na nitonyetekere ngurumani cia gisiasa bau wa politics is a dirty game inya gukiro kinande kinande nibona bamwe bloggers bakitharikira bara baitonyetekere ngurumani cia gisiasa iri njira ya kubelera roko ningi kubaka igi we otiko yaka kabalabala kau wakaumirie kweri anto guguchambia kwaria nguto inya itene kinyiro kuga wakinoti akari na utika ukari ende nira tu mupinzani akuga nande nondo tutumba umurieria mishamani ya gisiasa wengo botuma bomblog buwe ateumba ni kawaida, lakini kuyo ntobo mtu gato siasa ene ute mtu utonya siasa ene no gwa siasa ene ugitonya wamba gutiga ogwa anja ugatonya siasa ene kugatwika muntu ethugani anga no achafueri etwa ria uninde kenoti omwenda iragete kinya akiri to aero te kwara ya bwega aki inya tuituje kwaria bwe ikwenda tutenda ko tutinogwa ure okenda narete siasa ile akenda na tutuga mugujwa tuko jochoka iru au jweja oni utiuga ngo kanduma arafu nkonengere ruthea rurunge janjecho hapana njecho ni alito bawera te anto jabaoni batume hato yathinga tibanjecho te alito bawe ni alito bawe njecho era walingo ndene nkanira nde oni okanduma ni nte konengera ndenge onduma inyani agakugera mugambo na itonyetekere siasa na kiama kia nopeo. Yes. Why nopeo? Kiama kia nopeo tukienda ira onto bo sababu emwe oni ko egita rimwe ndare na disagreements na mtu mwa wale ngavana wetha wa Kiraito Murungi na kiama kia mbere kira kia urungamire Meru kiuga ngavana una batikoana we no gwetu lakini oni ntenta mwendani na kiama kiria tuonire gitutetera ngugineu kia mwania na kia thiuruka Meru ngima gikiuga atongeria bonde baba thuku bane ikiama kia nopeu kia thiuruka gikiuga gwatwika ugo we mutongerio muwi nopeu au ndona kiama gikiate no kirungamia mwananchi onto tithina ingithiritie Kenya jamuntu urathurwa atumira obici bwe na gukoneka kiama gikumba gutweberia antu jabau obicine kiu igyo kiama kira tubati kurunga makyo wajairi kiama kia nopeu ikiama kia Meru kuma guchiarwa mwanka mwana kura na kiama gigietu gikia Meru gikomba inya ku negotiate masirai ja Meru biama bingi bikenegotiate masirai ja na ara biumete ugatega ja wathanine bura burari obwa Uhuru Kenyatta kwaejanirwo mau runs lakini onto gutare kiama gitu kiari ki negotiating table mau runs iteja na ndo mau yamberirwe Meru injenero ruko na ndenda nke mathia gukua ndo aya mau ethira ndere abwa west of Mount Kenya ndo aya mau yatigirwo ndeji igwatiri ibaimunge marete na mwariama lakini tutona barabara cha mau onto tutari ki negotiating table kwau eu ndio sababu ekwa ya kwenda kuona kiama kia nopeu gigikura so that the Meru people can use it kubagin kabira iwingi ikireta biama biao methene biuga batu turenda kina nopeu ni thirere agwikiuga inyani ndi Mumeru ndenda kina na inya negotiations igita na mbere akiaria ara mwendanto munini wa rais Professor Kithure Kindiki augire bai bukaura ng'ombe irina gayao kuma ndikume interpretation eku emantu yau ende ikwithirite kuri na asiasa otabure kuwa negotiation bakiuga bai bukaua wanta mtu inageto nako kanoragiara kandi kadaka gwite situation ekiende kine kuma
Oni pendete kwaria uma. Kindi ki muchole wa patirinda wako muno honorable Mpuru Aburi. Lakini that inyanje inyambene buu uma bule situation ekindi kine kuma. Na gitumi kuma iyo ntuba sababu ijere. Mberema kindi kinwe watongereria delegates. Watongereria lawyers kuma Tharaka Nithi County. Beta ki national government bauga Tharaka ititarwa ili party the Ranja Meru yambiria gutarwa tribe by its own. Au nio nteto ekindi kiko Tharaka yatarie yonka itatarie party Meru. Iyo point number 1 yale nteto ekindi kikumira. Nteto number 2 point no number 2 kindi ki imuntu nya very educated na muntu wena akiri very smart akiri nzongi, lakini noe atonyana na muntu uri utumite Kenya yathi na buru Kenya yaturia maru. Kindi ki ate kumenwa untu ikindi ki apana. Kindi ki ale menwa untu muntu bagwatene noe woragire ana ile kia tumio kuona antu bakioria uko kindi gitigo wale waziri wa interior le ana boragawa no kuona kindi kinya most like ataiji inya kweyonda asijai gwitwa inya weona TV na bukiona but on to bogo wetekeria kwethira ale deputy wa Kasongo au nio mathina ya kindi kiyare kwau kindi ki imao we goja enora yale gwete. That is true. But Meru bate kuona okinoria Meru. It is time we kende ki na we muchore bate rindo kuona peo uthuganie no uthuganie na inya sana na ate Meru bakona pawe u atene ao onto mwanga thai bate onete kira bonete ingune semerejira Meru na Meru etutwere ije kana ngunism kira bonete igwitwa State House bakaru mwangirie 10 lakini ni the branch bando itathonde kwa mwanka narua kira bonete indu orange igeta ruterero west of Mount Kenya na Jaruone na Meru gotendu orange na ibatu twena number 2 na batu nyitu economy yetu ire nene na ngari chetu nyako na jam barabarene onto bangale kuingia kinde ki this time batu on benefit ya kuinda wewe mwana tia wewe mwana wetu there is so what inya my brother agethre my brother enderera ko rwambi atendiga area ntijethera o brother buku atarwa. All right. Na nandi ngenda tukinya atagari nyuma tutigera maturene nonto we urirwira gite kia MCA wa Abo West. Yes. Ire South Imenti ira itongeretwe ni mheshimiwa Daktari Shadrack Mweti. Mbere buru mashinani ni tiakure na ningapsiri kukona ike ya kwendira ikia dealt with mantujaire jatatu yakethira kibwantereshia Abo West yara niyo mathina ukuga ni yayo yanchukumite kwethira ngirugama mwanyene gutigira kuri na mogaruruku maturene kuri na witi na mbere 1 2 3 maturene kinana kwethira kuri na wananchi nyabo bayuko bai na power. Mberema kuna issues che Abogeta West ila si specifically che to Abogeta West ake na mbere nyanchi highlights ngogia mubunge ile anene buru either egutetera mwananchi wa South Imenti menya wambulia manto ja MP ngogia mubunge ile anene iko wakilisha uni nde muringi kura wawe wa South Imenti kwau oni bati kuona every time lile kwena mswanda ale ya parliament onto yunio role number 1 ita wa legislation ka gutunga sheria lile kwena mswanda jogo affect life ekwa for example finance bill yune go affect life ekwa onto nega tuma digoro egia na job opportunities kachure mobunge okwa bati kwethera mbunge au akiente taira na mubunge okwata video ote finance bill nyemwe
mbunge okwa augore ga affect maisha yakwa. Point number 2 nayo o tweke the role of the MP igotumira CDF yetu urito kethera nya na ari gutumirwa etumirwa na inflation ukethera nya gintu kira kio bati kuthithwa na nya 1 million kethithwa na 3 million na ito kuona in other constituencies the same thing ekethithwa na a third of the money ile gutumirwa South India. That is reality. No kwemba mbere ma fulani itakuwa kima antobaki ampe akache kwa machikene goita mekombo na kajera very short ndakachere yawe tithithitwe ndakachewe kathithu antu batika kuthiuruka for 5 kilometers lugendo rukarwa just 200 meters ewi chure tu wena makithangarie ta Ngongo. The people of Ngongo na arua turi tauni yao bando Entakene na untu ba Entakene ibaringite kura na inyana sana tauni te onenya Kabros ache thibongo ba Ngongo kieni kiraba chethaira football gitiungana na mubunge na promise te ko grade ata grade bado kia volleyball the same tanga mubunge na keto na roje antubala balema jabange babo geta west antubala balema kule na muchere roje baire meredio bia obongwa you two in just examples tunkoeja na ne ura tena time ampesa na nyingi nkoroki na tugitegera abo west nimbi biongo bigucukumite uganande apart from youth unemployment nonto no arerie ni ijere kojange okuga ngatwika MCA mantu jaja ile jathatu jakethira jakiagira na nijo nkona nkethira nkingia kenda mukariranwe atikethire ai mundu najo mutumanu jo agi bwa mirandi ya witi na mbere thai ara turi bwana kabwe ne gitarira ntenda kwariria mantu ja manifesto ukambira uni ngwete mathina jara jario ndaja gwetoja jo ndagweta mbere lakini ugangathithia it is too early onto bandu totigere na 18 months before election ke 18 months ile ouwegetine thaichi abati kwethira athithitie jara jonde jatithithitwe te oni pamberia kuuganga ndeja nkathithia antu bakwa bale thina mieri 18 na kwena muntu wengogene ari ngogene eriko there is a thing iko mwera ogangania wegetene and in this case in DMK Kiogora na Shadrack Mwiti ogwa wegetene etothithie ABCD next year ya kinya etigere 3 months to the election ngaita manifesto na nekethera ina jaranka thithia lakini thai mbethere nyanke agaira antu ba kwa Anthony mono mberite anga ndathurwo ankathithia kuwi kwaga Anthony kwi mtu bati kuthithia ngugi uthai mwananchi atika kuthina thai barabara etibati kumbetera mwangalira oni kinoti omwena nkathurwa kende thithwa ne thithwe thai bau begetene ibatigerie budget imwe etithomi one budget etigere kuwi kuga KMCA na tigeria atana ngero ka ward fund ka between 10 to 20 million MP nawe na tigere atana ngerwa 210 million ichara nenkeri the last financial year etole thai
kou otibombera woni mbuge nkathi diamanto na kwena 210 million ikanenkanirwa na another 10 or 20 million ikanenkanirwa kugo kathithia thaici we mutongerio kwenda gitei wa Ginthoni na wa Ginthoni bonene sana tetera wananchi baku bathithirwe ibo begitene. Okay, na mkienda nande orate performance ya various functions ila she devolved nonto interest yaku ni ya ko represent the people of Bogeta West ori MCA kumaanisha yarokethera ogitegera ni the devolved functions kuringana ogikira latrine some of the functions ira ibati kwithira kiagirithwa ni thirikari isha matura tukiambiriria na health care mantu yeigiyogima ni atia groundine kuri mantu yeigiyogima najo jena thina na yu inyatu thina ya Meru county yake. Of course ugeta counties jirani Tharaka Nithi ukethira chi much better, but the area okay health care right now na universal all over Kenya mbere maisha sha ne chumbulite antu muno mara ugeta hospitali antu amba kundumiwa mbere na riwo gukua ukamba kurwethera wina kandi buwi wa Ginthoni kandi tyo muhimu ngorokia maisha ya mtu sha nisetwe kaleja NHIF wamba kundumiwa antu bekule babenule bakeja gushughulika ira kandi sha nisetwe kaleja NHIF au bajaire sha ni guchumbura na kula excessively ulethera mtu waleaga NHIF 350 shillings alire achiringi 700 kwibunya bakule ngiri na mbecha. SHA is too expensive for the regular mwananchi. Iwi thene igwa affect antu bako ba Bogeta West na bangi ba Kenya bonde. Abogeta West tebuga ekararu wone kama tune ikarande guruita kwa Kenya na tutiumba kwebera thina ire igwa affect Kenya. Owo ukigima mwere thina ingi neria igwa affect akariba Meru akiriu na Meru na ene amwa na Bogeta West yakwa iwagi bwanda wa hospitali uleto kethera kin dispensary chetu ja Ngongo Gangara Ithimbari uleto kethera gutinda wa hospitali weta ukae wa Panando iwinge cia goro ndawa cia kuma chiringi 200 wirwa kagure antu betu betire hospitali ukagure lietwa leu naleta kuka wigo mtu ekwira ndeta ale kagure ukerewa tu inaetete kou kwaga bwanda wa hospitali ithene bati gushughulikirwa haraka sana Meru county government na thina ingi nyo ya understaffing utina itingo giba kungana ke health care ya sector ya Meru antu betu batumaira referral hospital inya imutindo aja ni ngwandera meta lakini wethaira daktari umwe wethaira every inya kethera shift imwe ina daktari bana ala kubati kwethera kwena daktari 10. That means mwaji ole kubati kuona daktari thai akona daktari nyume mathaja 3 onto aje baba inge ki daktari umwe na mtu bado na wakumenya nda mwewe maybe victim of accident agukua ende umwere ona daktari achereri by 3 hours owu agakua eu ithene go affect batu twine twa Meru nere affect nya Bogeta West mathina jajau health sector ijashughulikirwa haraka iwezekanavyo. MCAs betu governor wetu shughulikira ni thina ya health in Meru county. Ende governor wa thirikari nene ni kwagirithia Meru Teaching and Referral Hospital gutuika level 6 kethira ikigunikire Meru oninde mwananchi ntemenya nya civitali ile vombio iketo ndameta referral hospital de mwananchi ntemenya ile vombio ja wimanto ama huku de mwananchi nimenya oni ndete civitali nkaundumiwa ale moyoni ngatumwenge kwau matoja kuganga civitali ne kwethwa le vombio. That is nonsense ke matoja mwananchi kira kwenda alenda eta civitali na kundumiwa na kundumiwa egita leo atichereri bwajaire
nyagwa na ndawa boja tatu mama services cha hospitali yu ni thongi neu jau jange inyoga tinda kumeta level 10 as long as jau tatu jate shughuli keri ingoge otheri bwana governor tiga kwa irwe iruto ugo we muchoreo kwa ruto ago kwa area anga mwetu anga level mbio nda waka ingia menabati another devout function nayo ni ye trade ira ni mantu ye mathoko ira da the county government mantu ya mathoko na kwagirithia inya biashara ya county mathoko teresia bogeta kwira ntikumekithia muicione abo west inde kwira ya rugura wa ni munini wa rais Professor Kithure Kindiki nteresia muicione bando inya kuringi county ya Meru ira munini wa rais Kindiki ugite thirikari nene in collaboration na government ya Meru ikagirithia kenda mukari ethira akigunika mantu jake ndike goija ko mama thoko ewe abogeta east te abogeta west ere muichione lakini nyawe natige utumero bo kuja kutaka kuandika progress report oninde graduate wa project planning and management na imbije ngogeja ewe ya project reports na kutaka ala project ekinya tengo ginya ya kiwango kiu kiawe ingoge ya itingoge banju ni mono ke ministry tumeu mantu neja mathoko abogeta west kwino to gwitaji thoko haraka sana mbere maigandene antu ala gute thoko igandene antu ibagwetia bakiri kabros bageka open air market yao na inya yombeka nimbwe kenda antu bomba gweka open air market ange ala gwetia thoko jeu ingongo. That is what is needed. Open air market ne didwe na yakirwe open. Actually abogeta west tutede na inyinge mono chama thoko onto batu kira tule mono imajani aja utuika ibandene teja rutele roga itirwa southment alaba batikumiria maligo na what have you batwe thoko ira to ndaije ibi nkainda gweta ne kionyo nio ya kionyo te thuki but kionyo kionde igikirwe kabros kionyo kithongome otherwise abogeta west tutena thina deep mono rutere ruja rurwa iguru tiga rurwa gaiti ngongo egandene gaturi area iwi chekirwa kabros na baimberwa thoko kenda bomba kwendia into biraba kulima. All right, kwariria mantu igi urimi bo majani kwi riboti twa yari kiremetha ya nteto ithuraniri ni Jeff Wagituma ntikumekithia ni Silas Kiremi uri mukarigite wa arimi ba majani akilalamika kirakuga kwi muswanda jureo jwa kuongela ogoti kiri murimi akilalamika untu bu bukaithira bukinyilia mubuko in terms of kabesha karaga imuko aka murimi akiuga it's not a good move inya kethia ni ushwa ogoti murimi wa majani na ukiretie woko already noije kira kireo mba thirikari je leo kwanje nyae nambati era beneo baba betu na bamami betu onto ibwale mibale anene buruba majani patije gutara mathabu ja batwe onto ukeja gutara inya rethabule simple probability ria kuonia kijani ijaki agite mbecha buru oni ne mwana inde form 2 kijani kiale ina shilingi 60 the dollar was at somewhere 8 shillings I think it was 86 ukeja gutara ethabu thai uitara inflation urele
inflation ni value ya chiringi ke dola ke mwananchi olote kuelewa. Ukeja gutara ethabu riu kwatuika 2010, if 2010 a tea farmer at Kionyo factory was paid 60 shillings and the dollar was 86, what amount of money should the same farmer be paid for a kg in 2026 if the dollar is at 130 shillings? Ukeja gutara ethabu riu alitoa bonde ba economics riu ni ethabu mono ice kibo. Ukeja gutara ethabu ja riu withira kijani pa kilo kibati kulewa shilingi 120. Double the amount. Yes. Na thai teu kule last time barale na 50 something. Why aira mata factory nereko. But on abogeta west tuika ya Kionyo, they were paid at 50, I think 53. But ira thirikari ji eneo mutiario kwa ora no murimi wa majani nkorokia kwa atije gutara ethabu ja riu ontu akethira na ije uritara ankwire uma bau beite na bwethira bwena thina nene na nande ninya murimi etete kurira nkoroki babu antu bathirikari abunge butongere twe imubunge wetu Shandra Kumweti watire bwa kuruke murimi nagita wa chiringi 3.86 bukauga arimi batije ibaije kwanji cho botinda bakiaraya thai murimi o wengo we underpaid no bukuga gitwe mbecha thina thirikaleje irakinyire ara wona mwana akinya no kona le mwana amberia gukaranthe mwana no wetabia iure amberia gukaranthe kakenge kakamberio karanthe njara ciawe yeja active mono na muromo njara na muromo agajokia gikuri agekira muromo agakaba akaigwa gitebui ajokia remote agekira muromo au ni thirikari yetu thai ire ekajokia NHIF egekira muromo ekambetia ekambire gwetwa SHIF chief kasha bakameria bila bikuoneka kio thai skando turaiga wa chambilio na ngaitwero bakajokia kithomo bagekira muromo bakale capitation era ale chiringi ngiri 20 thai mwana ale wa chiringi 98 bakajokia barabara bagekira muromo thai aturera wa Kenya ni tengeri kilomita ngai 20,000 mwankanya majirani bamberio teta bakiuga abu ni urongo bura bureo thirikari je yetu timurimi o majani yake ikira kitu ngoge yao ikojokia jakana gakenke bagikaira muromo gakenke muromo Ruto gakenke muromo MP Shandraka muromo bera bionde Tegereye kithomo kwi ataalamu twarakia nabo bambira ndiguru ya nande iri na a set of skills ira cie marketable muno akiringira ndebe kithomo kia bundi na otea kithomo giki activate na vocational trading centers muno ira iri under of course iri moya devolved functions ya the county government amona kithomo kia ECD kithomo kia bundi na otea ndikumekithira abo west abo geta west borina any vocation training center kana any TVET entere ira na evaluation eku kana wikira latirine bura thirikari ithirite gitegera kithomo kia obundi na otea nije bwana kabwe thina ira ithaire leo kithomo kigia tu kia thai gigwitana tu field eku ere othomerete ki economics oni thomete kithomo gia project management and projects planning and management kidara geke department economics and national development na I can tell you thai gitumi kithomo gia TVET gyo karaja kyo kiega ya kyo marketable yonto economy ne thoki dera economy ethoki degrees chiare very marketable mono degrees chia business iro wethaira kwina supermarket ya mutindo yandikite accountants bandigiri yake onto mbecha chinge yau muntu tena ndigiri atiomba gutara mathabu jau
athai accountants ba degree na bakuona ngugi utino onto biashara ire cia bandika ichiathirire bathirie biashara kenda babuinga metho babwire ikithomo kiu kia degree gitebui thomeni kianjara na kiantu barojurire nturene yantura yetu mbene ana banana bena ge plumbing ake nyoka alingithie bingi plumbing peke yake na batina ngugi barito wale bageta bagerwo tingo gitujuritie ukero ciandike uciandika nae mbeja cia kugura nya pipeline chote nacio na wero nyo ciandike sawa ni uguciandika na ugura tools cionthe ibao gekira pipe nyomba na antu bate gwaka ikuthina thirikari iratunyire antu mbeca cionthe buru inya antu ba majani na ibo turaije ni tonga antu ba bonus dai bateumba utiumba kuri wa bonus imo wakaneo na gitaraka bagi bonus imo akiu yatumire kagendo antu ba murunguru ni bo mumenya yatumire kagendo agura Nissan achoka arathira kanto ibo kumenya imbingu kanto ba bogeta west lakini dai bonus dai inya kanyombe te gwakira ende ira bukwira buthomithia na ithomo bio bundi era ni antu bawi bathithi economy ngugi cionthe cionore muntu wo degree ande kwale accountant no kona mbecha akenturene ayo no thomete plumbing ngugi je wengi onda imenga izi ni ekaya tutige kwairania bwana no rete matao kimeneria thirikari rais William Ruto inde utikona kwi mawe ya thirikari thirite githithia yantijene inyabu mwaki kedre injene inyabu mwabu mbedira nkibwina o nkubina weaknesses nane uwe no bona rira ukethera we no mo thirikari u mbita amboniebu inyabu muo wone ola nkubwina meru nkona akiuntu bumuo bo bwega bwa thirikari Ruto utonge obwina jani onto indame campaign rete kwancho ala betaira mbera wa ugote go wejete na gwetwa t-shirt yero watwira tuthure Ruto maisha yetu jakabwa na ndete go turetere mpanga ati ankabera onto yoma na ndikona bumwaki bu bwega ndabwina kenda bunderete bamuthure baigwe bwega we mambo inachemka indi yonde no ugambi na ugambi ni gukindoto kuthikira ni bwega itana mbere ko tuthingata kiri mitandao na retwe live at Meru TV Kenya tukiaraniria na bwana Kinotio Mwenda uri MCA mtarajiwa kirisho mbungene kia Southimenti wa dine ya Abogeta West tugita na mbere MCA uriku wa Abo West ariuga nande ni senator in that sense mantu akwenda kugambira ti Abo West ake ni mero yonde moni yako mauni jakwa mbere mankamba kumwira atire DMK manu mo agambi bare anene burumero uitarago na nduki onto of course uti compare muntu abethe kabojo uti compare DMK ya Kiraito of which Kiraito yenjio jo DMK uti ba compare Kiraito agukara thirikari na 30 years DMK agukara just 10 years ewe mu compare kantu keo DMK is one of the best if not the best kwa agatweka atebwira senatary no ngiobwira lakini kwe untu bumwe nkamwira DMK yokiamba gwitia gitena gya senate umenya abo geta west wa metigatia onto kwe na mantu maingi muno ja gwitia gutegerwa ari abo geta west no menye uto ngi abo geta west tegete yogwe na ugo gatero menye batu tuinde atukagambi twi vijana turwe nani na ituranenkerete kijana ri na no kuona tiwa arathithia atugachokie kijana ongi nyawa teteraja urareo kwa DMK ugwe itugukutharimira gite itia au senator
itoka rwirete na arume bangi, lakini umenya Abogeta West iyo gwetegemeo ya maendeleo tha ijiwe MCA wao. Between now and 2027, kindly work for the people of Abogeta West. All right. Kubung kwenda okoria mantu yeye Abo West. Mantu yeye water and sanitation. Kwina amwe kaunti ya Meru kwithina ya roi akari bati roi rutheru rwa kunywa. Tiro yake roi rutheru rwa gutumira mijie inya roi rwa kurima. Tumegithia abo ina that problem nteresia Abo West nonto ni another devolved function mantu yeye roi rwa utumiro mijie kana miberethi dry. Abogeta West nare kuingi kutharimia roje, but ore nkugite mbere kwi sehemu imwe ciena thina roje na sehemu imwe igiumpu thina roje. Abogeta West iretawa nibari tikwithira iroje rura nibari bigatuma kureta roje na pipe kwa very expensive. Giumpu ena thina roje, actually Giumpu ni sehemu ira ina thina roje ira nene buru Abogeta West. Anto ba Giumpu bagereti nyabongo kuthithia water project yao take over 20 years. Kumegitara cancer onge weta Wamboya over 20 years bainganga na roje. Na mwebekira pipes balemerwa mwanka tha i pipes achiambirite gukuka na batathiria ni go connect mwanka ara bakite tangi kwao. Giumpu ena a huge problem na ibantu mete nyake gavana Mutuma baike proposal ya roje bakienda gushughulikirwa i county batethua roje. Gavana no aba promise tena no beterete ewi Giumpu. The other part ena thina roje Ingongo. Ngongo nyayo ena problem o eu na nyayo yonto kwa kabali fulani kibali geta ongerene kenge ke machikene bagera ye gwita roje muitone rukeja bwega erwa kinyangire na rukare mogwite rwe na makwao inyaba ubena thina ya roje ange ne gandene inye gandene kwina thina ya roje bau batena roje ro kurima. Those three areas icho chiena thina ya roje Abogeta West na bakeja gushughulikirwa Abogeta West tutiwa tutena thina ya roje bro. Na oni ndeke notio mwenda nkiolaua, it is time to explore an alternative onto piped water egukarajaga echumburene. Watu eka 60 years igukuruga kuma Kenya ekuona uchiathi. Nteko yetikia gwikia magika alinge ka piped water tuika all of a sudden ekobua na egutethia antu bangongo kaba Giumpu kabwega ndene. It is time to explore an alternative. Kaba nya tugerete alternative iga fail inde tuthithio ura bajojo bathithagia na to expect kufaulu. Alternative ni riko Kioni ni ndeona the best alternative in Boahos. Onto Abogeta West the water tibwete tikuraja mono. Iga lere tawa kwifalere karana roje le daira le just below the surface Abogeta West. Mboaho ekenjwa ekareterwo etangire gikithongi jakia 100,000 liters alafu igachoke gekirwa sola ile chekuringa roje kugatwika etangi gigufindo na roje bantu batire mugwikuchiria roje kuma etangi na ugwikia mishe yao, lakini twonganga igutegemea pipes kuma mwitone area icho ithatu bandu twatura thine. All right. Na of course ni sadimenti no yo yari ngavana. Na utareria mathina yo nkutho. Sadimenti eu ni tete atongeria banene muno. Tinya ngavana ke itwitete so far senators baire Meru. Kiraitu Murungi akathuri Murungi kwate abaire rite ndi malito jangwanene itutete ngavana Kiraitu Murungi
kwau tutibati kwethera twina mathina jamwe jau, but at the end of the day ija akarikire tubati kugurania how do we move forward kumania jau. No twitete nyasa ni tonge othai kathuri murungi ntio murikana thina jaiu twina cio tutibati kwethera twina cio thai. Kwi gintu gitawa lobbying, antu baba bati kurobe na baba iga wa lobbying ja mubunge wetu agathugani ki national government ake ageta ki national government akaromania tuhongo fulani akanengerwa tenders akauga kurobe. Iyo sio lobbying. Ende utena kilikithia kia mantu. That's a very strong allegation. Kethera ni allegation si court ziko open. Kwanza penda mono amikitie court ibo wonto ile wananchi bamenya na Abogeta West and South Imenti twina thina iji because of bad governance. Mwananchi ukorirwa mathina jonthe jambairia no tongeria buthuku na jakathirwa ni utongeria bubwega dinga kule ku isile dinga kula bwega. Alright, mwerekerie mbira ndeka cietu ikugituka indi mbere tu maroka ugambi bwaku bumuthia athomi wa parting shot. Oni parting shot kwa ike mukali wa Abogeta West. Mukali wa Abogeta West ankwira gantu kamwe nkarange choka area. A democratic country is ran how the voters want. Ugo we muringi kura iwo wa mwaga nthiguru yaku igakara atia na tige kuringa ake bainge beta bakaringa kura bakamama, lakini yangu ule kiuria atongerete bau kuona bakuthithia mantu ja mai urokiria kajoga kuntu gwe mwobera batige na we na kiu uraringa inya thimu kamemene ugaro thiri FM ankwenda kwira mutongeria muna ati utwikia bwega urathithio nthiguru and democracy etaga ure muringi kura akwenda mathina jau jonthe ukuona jaina mutongerio ku ure thurire jari amberia ugwe iogwo chiethetie bubu utiomba kujariria no nande ateki advantage onto no kiria ari kuona wikia muonie ugwo tikia amberia kwariria mathina jaku na akathithia jonthe. Okay, thank you very much bwana Kinotio Mwenda anonto bwa gwitikiria our invitation ningi gututetheria kuthoya siasa na witi na mbere. Actually ni rwarenda menya kwintere irema bitumite gwatuika antu batina rwiro theru ro gutumira mejie na o propose an alternative way ya gutigira na bone bakugunika ukiuga ball pia it's an option. Thank you very much nanto bwa gututariria mantu ya yeye witi na mbere. Na mbere mutegeri wetu ni bwega nonto bwa gututhura otania batu ikinya kwa ikinya igita kwa igita ugitwethia nyombe nteto ira iri na igweta katetune kaka Meru. Thank you Kiwinde botungatirite kiri mitandao yetu ya Kinandi at Meru TV Kenya. Nimbeta akabumutharimi nkwendere gitari rega. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha Nandi kiama kia Nopeu ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku Nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeu uri muchi gwaku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeu kana guchiembiria kiamene kiri
haria uri na gitio kugweria nkoroki no chiandikithie gukorokera eCitizen kana kire political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke. Kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima. Chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga Nopeo, tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Koga atetheka negita rya kuria kubwari kurikio kinya ijau igurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger. Nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ojo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata chiringi 55,000 ukwana na 2,557 kethiro urenda kuriaga ontuko ni chiringi 350. Namba chietu cia thimu ni chijio kuonera kionini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chietu cione ciena warrant na nkoroki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonde kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintu kagia gwetu no gatetheka. Yasa, odi Antometo Meru County, Tharaka-Nithi County, Isiolo County, na Kinyambu County, Ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato siri na murio tamatanta jama sono jagi empeke oki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia ntu nukwenda track kana ngare arudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo antu bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwakwenda kugire skuru yaku gwakwenda kuthia road show kana kiabo kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna mukojo waku na kinyawenda tukwajania muna mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagocoka kwa Jesu runguru eria igurura matu na kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eji Limo namba 0725-170-744 withirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni otorito ra kwe nagwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the daily
ing'inang'inene kia mutindo kangangi kuri kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria bire na shama kumarikone rietu na bithuraniri na utiabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Kwa murithiri wa Meru TV urina kagita gakega iri tariki 5 mweri-ini jwa 5 mwaka-ini jwa 2026 rekenko gwatugeni kirinteto chietu na njira inkinyaniru ni ukambita Kathure wa Mburugu munaniria wetu wa mathithio ni Paul Ngojiri. Tukiamberia na nteto chetu ni gutwika iri njira imwe ya kunyia ikuo bia corona na baba nini kanju ya magavana nitangazite kwamberia gutumira utegeri bwa riboti ya mtu kana data haria baugite manto jagategerwa o kiumia kiri county chionde 47 mieri 8 nyuma ya kurugurwa kwa mubango jo matora ja maingi nijaripotete namba nini ya ikuo na kinyari mwe gutema gamba ja kumira jaiko mutugi wa Kiambi ina riboti hiyo. Mieri 8 nyuma ya kanjo ya mangabana kuruguria mutaratara jwa kurigera iko biana bajikire kaunti chionze ajanze kurone ukurukira gwika data mitambone mubango jura jonekete kwanjira guchera matunda na bubone kuringana riboti kinyotokere mocha mwana jwa mbere nyuma ya mieri 8 kaunti imwe kiandikithia namba inkai ya iko biana banyi. I encourage us to focus on a few areas. First, strengthening the use of data to inform decision-making and action. Every maternal and newborn death reviewed must lead to clear, actionable insights. It will be meaningful if we just review and have this data, but we sit on the data without doing anything. Kuringana muronga meri munene wa kanje ya mangabana mere mweti ariuga kuri no batu bwa gweta na mera gwikira mutaratara jwa gwika data ajanze kurone akiuga kuri kaunti amwe no gushitigire nyuma kumana namba enkai yari tingwe bogima. Saving lives is not easy. You can imagine all of us seated here, we are product of someone that went to the delivery room to save us when our mothers were giving birth. Supposing there was negligence, supposing we had people that do not have the calling, where would we be? So on a daily basis, if there's anything that you should actually encourage yourself on a daily basis, when you wake up in the morning, please speak to your subconscious mind that you're not doing this as a job. You're doing this as a calling to save humanity. And the challenges that befall you, you will be able to surmount them. Niyo nturiwe rombete awatimbaru mutaratara jojo kuongera mainya jao kiriko jokinyaniria. When there's impact, people come, resources follow. Even some resources that were not meant for some things, you can see they can be changed to follow where people are seeing impact.
And therefore, my advice to our partners we work closely is focus on impact. I'm telling you, when you focus on impact and you tell the story of impact, let others now start worrying where the resources will come. You give, somebody sees that impact and somebody says, how do we even advance this at scale? And I can tell you for the last 2 years, we've attracted partners, people of goodwill, philanthropists, coming to find out how we are doing it. And I keep on telling them, it started over a cup of coffee, and it has actually mushroomed to something that cannot, and I repeat it again, this journey cannot be stopped by anyone. There is nobody that can stop this initiative because, one, it has proved test of time that it is doable. Small things, less investments, high impact are what we're actually talking about. Kiripota Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Mbunge wa South Imenti Shadrack Mwiti natangazite wakiba barabara ya Kionyo kwita Kanyakine kwita Mitongo kwa mbere ya mweri Jwenana mwaka jo churio murandi jo gukire kieni kia ndege kia Mitongo ngorokina ritia chiari na rito baria barikite kuthomera sukuru chia itura riu kutetherwa gwaka bioro bia sukuru kenda mbecho cha NGCDF chieja chikatetheria gwaka irasi na mirandi ingi ya witi na mbere aritije cha kagita kunenkana irambasari ngire akariba South Imenti Jeff Agituma ena ripoti. Nawe Daktari Shadrack Mwiti mujumbe wa South Imenti muthenya jwa narua naugite barabara ya kuma Kionyo Kanyakine Mitongo ikambiria kuthondekwa mbere ya mweri jwa Agosti mwaka jojo ni araugite kinya phase 2 ya barabara ya KK Mworoga Mitongo kinya yekethere kiambiria barabara ya kuma Kionyo Kanyakine wita Kivino Mwanka Mitongo na ile nge phase 2 ya KK Mworoga Mala Kivino itekinya Agasti track itambite wikirarami oitene dizeto na nejani iyo kirande akariti Nairobi aikyo kubugirite na nikenda mbona mantu ja gwitabwe Nkuruki mutongeria ujo no ritia chari na rumina ni bethere bagiakira na bao bioro kiri machukuru ni kenda nayo thirikari gukurukira mbeca cha NGCDF ikethire giaka irasi na mirandi yengi kathumba ofisi ya NGCDF iteja kubuira bioro ibienjo ni aruminai na tutubwa twakira na ibi irasi kuna bataya kwejo bonje kuthira kioro tutigaba kiurairwa is it necessary bokare mweka wake. The only thing buga tomba gutegera is an emergency collapsed. Kioro gikiojura ibu kumenya. How take action on that. Erop me there na nkabutetheria na uangi. Nkuruki mutongeria ujo na ugite we ati umathirikari ne na geta na mbere kugwata William Ruto mbaru. Nitoe shukrani kwa His Excellency the President, the Deputy President and the Government of Kenya for the support they have given us. You know very well, I was elected through a Jubilee ticket, the Azimio, but when I went to Parliament, I joined the government, and I'm in the government because it is only that government that will give me resources to bring to you. Hakuna mtu mwingine atatupatia resources, na hakuna mtu mwingine naona anaweza kuangalia watu wa South Imenti. Mambo ya siasa tuweke kando, mimi siongei siasa, mnipatia kura na kazi ile mlinituma Nairobi kuombea nyinyi, nitaendelea kuombea nyinyi mpaka wakati wangu ukifika tutakuja tuongee. But I want to assure you, this government is doing its best. We may not see it, but one time you remember His Excellency the President because of the institutions that he has supported in South Imenti
and Meru at large. Arite jaja riria kweja na gacheki cia mbasari kiria arito bethirite bagigunika na mbeca ici cia thirikari aria ejene nkurukie milioni 36. Na mbuge my dream kiroto giakura ndendete tuchoka to the ground etukinyite no. Today tunapatiana basari ya 36,625,666 shillings. Becha hicho gai. And as we release the checks today, I would like to tell you that most of the checks for the schools outside Meru have already been delivered and also outside the constituency. Kwa check iria nyinge ititomi na posta cieta school ya siome institution ya siome kuwa tobwetete na Arua kenda bomba na abwi kulikia check cienu na tobwera kithomo isapira kithomo tutekwariria tukathithia our best as the government, as my office, kuona kithomo kiutabwera. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Mwekuru umwe uturaga na wathe itura ria Timau arina agia gukenera nyuma ya mubunge wekuru Karambu Kairemia ja kaunti ya Meru gutetheria mwana wawe Blessing Gatweri uria uraremetwo kuriboti sukuru nontoba wagibwa fees kukurukira utethio bo Blessings akethirwa agitanya sukuru ya JSS ta ditwa bange mwende wa liboni niwo banganite ripoti yo. Uritwana rieto Blessing Gatweri nethirite ari mucio kwa kaita kara ya kumania na aciari bawe wa cienya yo muikia secondary nontu ina atwire na mawathe riu njata ya mwana une itharite ringi nyuma ya mumbungu wa mwekuru kaunti-ini Meru Elizabeth Karambu Kairemia mutethia no muikia cukuru ya St. Padre Pio Timau ara akiaria Guinness Kathure mutetheria wa Kairemia wite mumbunge wari rwirone rwa gukiria kaunti ya Meru kikithomo na muno na baraba umite njaiti uciumba nyuma ya mheshimiwa Honorable Elizabeth Karambu Kairemia kwithirwa ariungite mashinani na arekirie gutrimana na kana kamwe karaka witwa Blessing. Imagine kana gaka ikethiritwe gekaranja kuma January monkara tukinyite monkarira kiriro kya kana gaka gyakinyire Honorable Elizabeth Karambu Kairemia na iro ntuko ya Narua atwirire twije turete mwana ojo na aria ntuko ya Narua aikitwe skuru ya St. Padre Pio High School aria tonyeta kire sponsorship ya Honorable Elizabeth Karambu Kairemia. That means akareagairwa school fee kuma form 1 monka form 4 tigintu kingi Honorable Elizabeth Karambu Kairemia ekirite kana gwete njara muno ta kithomo na kwenda ku make sure ana bonthe ba county ya Meru muno baraba tochuma nontu ibije kigina kya gaf ikithero kina limit muno kidana bara the vulnerable na ugete aka make sure ana baba bonthe ba gweta school so batoto gwiritwe ntuko Narua kureta Blessing Gatweri aja school ya St. Padre Pio akiarina wa Gatweri na choketie nkatho cia mwanya kiri mumbunge uno tubo kuibwa kiriro kya muciyo no batetheria mwana yo ningi no Blessing Gatweri mwana uria turite turemi kumuthomithia na mwathani atumite kiama giakinya Timau na mwana uyu agomba ikuthoma monkathirie skuru ituraremi ikumurira skuru na ingucokeria mheshimiwa Karambu Kairemia nkatho nontu najukitie mwana uyu na mutegerete ona thina iria turari nayo nje tutaraciumba wirigiro bwako mwana uyu ngai amutethia athome bwega na athirie skuru bwega na agwate grade njega inya tucokagie nkatho tukauga na athomere itwithara na program ya national government ira ita 100% transition ira twina mandate ya administrators kutegera ana bonthe ba gwita skuru whether they are able to pay school fees kana batikumba tugakikisha tuguba connected na the resources that ira government yumbite kurekia in different offices au kuthoma aru ingucokia ngatho na nkoro kwa ina gikeno nontu bokwithira Blessing Gatweri ya gutonya skuru ya St. Padre Pio High School gukurukira effort ya our county women rep mheshimiwa Karambu Kairemia. Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wa laiboni.
Inge nacho ni gutwika kare ka miaka 10 kumarare Igembe North na gututirwa nikagututirwa kwewa motungata sibitari-ini ya Nyambene level 4 nyuma ya kwenyangwa kiwendo ni mukuru wa miaka 85 uria nande gutikuoneka kuringana na riboti ya ndagitari munene wa sibitari Daktari Githu Wachira na ugite mwana unarikitie kuthithirwa surgery akiuria thirikari gutonyera na kwariria kesi iyo kuoneka muno kiritura riu murithi waba ina riboti Mbitawa Faith Karambu kana urawi kene ya kaisa mithera ndi muteteri wa iyo tubiana bara bethirite bakinyanga coki mwiri na sana kesi ila sijikene ya gender based violence na defilement ki community yetu imbethirite nkiro ya na cases nyingi ya hii lakini nukuona noka kesi weta ikingi ai kuingia itukuromba inyote kumenya ke thirikari nene na thirikari Meru County na muno tukuromba administration sana machief betu na aranturene ibu bati kwithira buria akaria bana ba through aciari nondu aciari baba ingi bakwithira bati patie no menyo ukaigunya muciari ajua inomo mwana athithirwo gitendo ya kiu muciari akaria no nyumba na itukwendana ba kwithira kwina inya program era baumba kwithira kinya bakithithirwa counseling after ubethira kwithira kina center tukomea rescue center ijirene ni wokwa ara maithitha twa farm nontu ana baya benya baba tabora sibitari ko batiritwa baisoko na aranturene beta bakendelea kuthulumwa ringi na bara bathithite tendo tuko na kwa wingi batikuwatwa ukaibwa it's painful kuibwa nyantu bana ne baibatetera ukaibwa mtu akinya kana karaga kendere mwana omwe yake 10 umba kwethira akienda kwethira kumama na mtu murume na mwana omunini batkwethira akimenyera wa skuru ngoe mwana ikuthoma na kuria no setho tingi ende arume antu betu ba Meru arume sana Igembe North visa vivi ngete muno ntu report irangu hata ininge muno baruinya ni aire no itukuromba thirikari etuwatie ndwe ekorwa na case ya defilement ndurene sieto ikenda tumbokaria our future generation and bai bwa tongoria betu baruri lakini bambiria kuinyangika ikono tena toeta. Thank you. Kwa majina anaitwa Dr. Githu Wachira, mimi ndio daktari msimamizi wa hospitali ya Nyambene level 4 na nahakikisha kwamba kuna mtoto wa miaka 10 ambaye aliletwa akiwa rufaa kutoka kwa hospitali ya level 4 ya Mtwati ambaye alipewa rufaa kuja hapa kwa hospitali yetu akiwa amenajisiwa. Aliweza kupokelewa na madaktari wetu na ameweza kuangaliwa na akapata huduma na daktari wetu alimpeleka theater na akaweza kumpatia huduma ambazo alikuwa anahitaji, na kando na hayo anaendelea kuangaliwa. Daktari wetu specialist gynecologist anaendelea kumshughulikia na kumwangalia, na pia kuna madaktari wetu ambao wanaendelea kumfanyia counseling, manake ni jambo ambalo linaweza kuja zaidi. So ile jambo ambalo ningependa tu kuhimiza jamii yetu ni ya kwamba ni vizuri tuwachunge wana wetu, na pia ningependa kuhimiza jamii yetu kwamba watu ambao wako na tabia mbaya za wanajisi watoto wetu ni vyema tu wachukuliwe hatua, manake huyu ni mtoto mdogo ambaye amepata majeraha si ya physical peke yake, pia psychological ambaye anaweza kumdhuru hata kwa miaka ya baadaye, lakini madaktari wetu wanampatia huduma na kwa sasa ako very stable. Visa vya vinajisi watoto kwa ajili So hapa kwetu tumepata hii kesi ya kwanza. Kuna wengine ambao hapo wamehudumiwa, kuna mwingine pia alikuwa pale na daktari wetu. Hapa kwetu tuko na fistula surgeon akaweza kumhudumia, manake alikuwa amepata fistula kama complication. So tunapata visa kama hivi ya watoto ambao wanadakisiwa, na tungependa kuhimiza stakeholders wote kwa jamii tuweze kuungana, kusaidiana kukabiliana na hivi visa. Itana mbere na kutoromera injokerete na ntoto inge Kathumba ukebia mitambo.
Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ondu bwaku nande no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie mero na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. koga atetheka na gita rya kuria kumwari kurikio kinya ija wigurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibari jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ujo akwe na musigiti na nitugwatanirite na wata chiringi 55,000 ukwana na 2,557 kethiro urenda kuriaga ontuku ni chiringi 350. Namba chetu cia thimu ni chiji ukuonera kionini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ne Captain kana Tiger likana bikibiki chetu ciona ciena warrant na nkoroki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonde kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintu kagia gwetu no gatetheka. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna 100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount
Mweka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Toba gwetana mbere na kuturumira kiringi na cio ira tukuthuranirite ni gutwika karibu atigania East ni bakojerere owejani bwa cheki chia ambasare kiri sukuru chia de buria bugotongeretwa ni mubunge wa gicigo mbunge kiu Mpuro Aburi akiaria kiri ekarekare wa Aburi augite mubango jo ambasare jweregeri gutetheria aritwa na kinya kunyia murigo kiri aciari na gukiria kithomo nkuruki kiri muchamani jo mubunge ojo na rukoriri rasi bibiero sukuru ya primary ya Mutongone irasi bina sukuru kine sukuru ya Lubua Dhirwa na laboratory njero Michimikuru Secondary School. Adams Muturia wa Dhirinja ina ripoti hiyo. Seri yenu ina mitule nyumba nene na mitule omekele anto na baba re abonde kweli mwana aye sukuru otiote na beja bonde yo baba oteye ntumike monoko yento kera ke murona ndegoro imutongoria akwatana na wananchi na gento ke age mutongoria de wikumia ne mutongoria na mpago akomba kuringanera tubagaiti na roho na tiate baka de gento ke ya sukuru yeji ni akweta ya karama ni areko bila darata mwalimu mwaminifu kwa watoto aiko mwaminifu kijana ili watu wake wokera na tukata ta any teachers kile mwalimu sukuru yeji umona ayo tabaita bonde okomuchi toaje kithomo ni atekithomo yoka katigani hii nondo ndego ya kona 2013 2014 2017 na kiwere kwa laiti kwa lazima kurindia wego banya mdoba banerie wa mora kia kiravi akwera ntogo wa moria roe nande wa moria mbazari monki na ndere dara yo to wari na ne baba ido baba na ntubeto moro bwira antoyo mana moro balo ya ntubeto baibo batiba aligeni pia ntubeto antubani heshima nene mono mwalimu mimi sina la kusema mimi nasema asante kwa ile kazi ambaye unafanyia watoto na aturi betu mgasiani tuwatenia mpambaru number 1 mwana ule okuwe unamutire no mwango mutene mbere kenda mwalimu heshima na kila ngwa nene tiane hizi temporo kangwa na kithomo yokere kwa lazima na hii elimu tiane hizi itakuwa ya lazima mtoto wewe upende usipende lazima usome kwa lazima ene idalakwa ibo kwa daboi ibo kwa daboi nenda kuwa woni mbele 2027 bado na digiri kongoro ke gridano ndio baba sema ndio baba baba no kithomo nombi kithomo giki mundora walipo ana digiri lakini atenda kana kaka nesku kathoma kawata digiri ywe pronto Aburi ana kuna sibida nesku 100% na bana digiri bombe na bana ngoda kuwa kote mndore na nono mndoro kuwa poro otekira byakete kumatuo tukumato 13 kenda kaorte medo twamuna dawasi asporo agwe medo agwe biyo agwe medo ya onelwe beto bone yasi onelwe kereme yasi onelwe joto yasi onelwe moroki ni yasi
DCM wa michezo na mbeo mbithe Elias Murega na reganite nemenerwa riria rigutamba mutandaone ria kuga thirikari ya kaunti niremie kurita mbeca ciringi 600 gukwamura iyoria Mwangi bieri kiripoti ya Mombasa akiuga bou ni urongo na ni propaganda akiariria mantu ja Murega na ririte akariba kaunti ririte akari kaunti rina mbeca na ni gutegera gutigira kune kwithirwa thina iyo ikethirwa igikinya muthia urubanganitie riboti ni mutugi wa Kiambi. Waziri wa michezo na mbeu mbithi Elias Murega na atejanite nguturi mitandao ni ati thirikari ya kaunti ya Meru ni iremi kuria ngiri 600 bagwitwo kurekeria ngari igiri cia kuria Mwangi ripoti ya Mombasa na cio ciaejanire ya Meru bakaraga UK. Those are just a mere propaganda na kuga ati thirikari ya kaunti ni iremi kuria 300,000 bo ni untu buti umikika. Now to that has very small budget